rero hari abagifite icyo kibazo. Nyiransengimana Marie Soreye ahagarariye umushinga dufatanye urumuri ukorera mu turere twa Musanze, Burera ndetse na Nyabihu, akaba ari umushinga ukora ku bumwe n'ubudaheranwa, kubaka amahoro ndetse n'isanamitima. Soreye agaragaza ko mu karere ka Musanze hakiri inzitizi zigitsikamira ubumwe n'ubudaheranwa zishingiye ku kwibona mu ndorerwamo y'inkomoko kwa bamwe mu baturage. Hari ndetse n'indi nzitizi yo kwirebera mu ndorerwamo y'inkomoko, kwirebera mu ndorerwamo y'amoko. Ibi ngibi ntabwo ari bishya, na nyakubahwa intumwa ya Binubumwe yabikomojeho, aho usanga ubuzima ngo batavukire ndetse n'abimukira. Iki ni kimwe mu gitsikamiye ubumwe n'ubudaheranwa mu karere ka Musanze, akaba ari kimwe mu byagaragajwe mu ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa mu karere ka Musanze. Aho abagize ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa mu karere ka Musanze banahawe umwanya wo kwicara mu matsinda, maze bagaragaza bimwe mu bibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa muri aka karere ka Musanze, harimo n'imitungo yangijwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ariko itarishyurwa kugeza ubu. Kuko hari abavugabutumwa abihayimana bagerageza gutanga ubutumwa mu magereza, kandi abari muri gereza bagafashwa bakanihana. Abo bavugabutumwa bazajya banabigisha kuvugisha ukuri aho imibiri yabishwe muri Jenoside yabereye, kuko abari muri gereza ndetse n'abari gufungurwa bazi aho iyo mibiri iherereye. Nuko gahunda y'Abanyarwanda itigishwa cyane ngo abantu bose bayimenye. Abantu bibwe n'Abanyarwanda kuko bakwiba n'uko ariko batubwiye yaba ari mu gukoresha cyangwa ari abakozi bazuzana. Igisubizo nuko gahunda y'Abanyarwanda igomba kwigishwa, ikigishwa. Twabonye ko abafunguwe baba bafite ipfunwe kandi ntibagire uburyo bwo gukurikiranwa. Tubona yuko icyo ari ikibazo gikomeye, kuko kiza kigasanga nanone aho mu miryango yabo basanganywe nanone gisa n'ipfunwe n'ubundi hagati y'imiryango yakorewe Jenoside ndetse yakoze Jenoside. Mu kurushaho kuvuguta umuti w'ibi bibazo bigitsikamiye ubumwe n'ubudaheranwa mu karere ka Musanze, Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice agaragaza ko ibi byose bizashibuka mu kwisuzuma. Ndasaba ko twahora twisuzuma tukareba ibyo byose byashaka kudusenyera ubumwe n'ubudaheranwa mu byacu. Birakwiye ko hafatwa ingamba no ku bindi bishya bishobora kwaduka, nabyo bigamije gusenya no kugira nabi ubwabumwe bwacu. Muri rusange iri huriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa mu karere ka Musanze ryari rifite insanganyamatsiko igira iti indangagaciro na kirazira, isoko y'ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.